Supreme Court na Justice Gawai in Sisipur agapha to hlon in KSO General Headquarter in lekha anapilut novin apilut naw wachun CM Lui Biren Singh audio tape to kisay a SC in di ita thutan na abolding in ngi na aboluvin ahi ei ho case in fala tangdan ho Sisipur kang pu pi ahi lole gohati muna transfer bolding in jong ngi na anabol kin ovin ahi hichinabana in fal high court a neutral judge khat appoint bolding jong ngi na ananei ovin KSO Headquarter in ngi na lekha apilut naw wachun Galjia simlai lekha sim jom thailo ho chung changjong ata lang uvin chule muntina galjam chapong ho lekha sim na ding KSO in abol community school thu jong anamin pha uvin nahi hichi school ho government le judiciary in aki thopi na api na din jong ngi na nei uvin Sisipura SSCF jam center thu jong Supreme Court judge so hinga chun pan ahin la hu diu win jong ngi na anabol win ahi Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi chule phai chamsunga CSO chomchom ki tho khom in Manipur gamsunga boina hi SOO ho ji a hi tin nasata in mo chansa na ananei uvin ahi Chin ku ki ho center in ahu jingjong phamo sa thu aphong do uvin amau ho chunga center in operation bolding in asein amathei pen a illegal immigrants ho nungsol ding chule NRC implement bolding in jong asay kinovin ahi Meitei volunteer hon mancha phabep apido ovin hinla ko kilanga hon apido lamu tu ni chan in akiza naipon hichijong hi ipiti dingham tin do na jong anabol ovin ahi NRC akichi pi masanga delimitation jong thailo ding ahi dan aphong do ovin japi deidan athil akibol lole masanga to gon tamta ahin bolding u ahi dan jong anasei do ovin ahi Civilian National Unity Government Defense Ministry in asay na achun 15 March nikho in Sagaing Region Katha District muna Indau Town a resistant ambush ki bol na in junta soldiers mi som thumla thum athi ovin aban le mi som akisukha ovin chule mi som thumla khat jong akiman ovin ahi Combined Resistance Force Kachin Independent Army le People's Defense Force to kithu a junta reinforcement ho chu Indau le Katha Township border a an attack movin ahi hichiwa chun mini athi in chule mancha 54 anaman ovin ahi resistant force ho hin junta troops hole sannu nationality so umnati lo in Indau Town hi alapi itabang ahi dan thusu chun anasei be in ahi Burma jail akon India mi som lekhat kilhado atading Kalemyo Sagaing Burma tolpi sunga Maulik prison atang India mi akihen naw phat akichai to kilhon in koki chate mi sagi zauna mi som lekhan hun kilhado diu ahita nahi koki chate ho kilhado theina dinga hi achi sa olha ni sim 31 2024 nia chu yango na India embassy a ngi ana anakinei ahi songkula tang emi ho chu ahi le thangkhulun hokip new samtal Thin khungam chong loi laijang ngam kho khai more seimin thang chaljang niam nei hling ho kip phunchong baby ngai nei BDO 21 2020 thingjalam changpol tua hi mo pu na nei hon thu e hin het sa nawwa India mi som lakhat kilhado ading ahi atiu ahin ama wang set ta in mi som lakhat la in mi khat wang ei mi hilo asong kul tan sung in ahin khu anabei man tan ahi amaho hi kalemyo apat yangon ke diu chule yangon apat huikonga Kolkata chan hung ki tha lu diu ahi kacha naga tangkhul songko hon Naga Republic Day open ta in uhul khupi sunga anamang tawwi kumdang chun anamang ngampo win koki meite conflict si amaho chance ahin la diu adei agut ahin bol diu ahi meilete akicha jep diu amo thamgam lo diu koki te awang ahin noi si diu ahi ama hon politics si achai tabong ahitan alol hin lo diu jong tangkhul mi ching hon amamu tawwi Jalen Rong United Front Jack UF photo hung ki do jing diu Nagaland sunga naga hon jong ahin dal do diu muntina hung lama diu ahi
the 46th Naga Republic Day 2025, Ukhrul Headquarters, organized by TKS. Kangpopi District sung Cycle Gamkay Akun Football for Change F4C in kumdang apan anala ajing banguva tu kumjong AIFF Youth League apan ala kit dingu ahi. Hichi AIFF Youth League hi India sunga chapang football team kilhan na competition la asang pian ahitan. Hichi apan lading F4C te hung qualify kit nu ahi. Gahe theidinga ningkum AIFF Youth League under 15 category football for change te runners up an hiu ahi. X group category chum dungjui qualifying state jong aki bangsu keilo ahin 2 din muna under 15 category panla ding ho het theya phot a hiu ve. F4C te hi group G in ovin football academy min thangta ho to hung ki thlai te ding a hiu vin. Group G hi football for change Northeast United Numi Ligar FS Silong Laizon BBFS Silong le ASUFII FA ho khom a hiu ve. Football for change de min pu hi cycle gamkai hi jong le tua hi lamka muna jong center a honu a hitai. Achi sa de 21 March 2025 nilha nidan 6:30 PM vela Lingsi Phai Lanwa Relief Center muna numai chapang Monday Kim Kum 7 DO Ningsen Khup ki puimonga nidan 11:30 PM vela atisa amudo hi chondan hoilo patien ho cha te chen nagam so dinga dei lo ta hi to ron in Koki Army UKLF in demna sangta akinein ahi nampin galpi akinei jing laya igam sunguwa numai chapong khat chunga chonchan hoilo ta puma akitha hi akipuna hlein hitabonga nato na hi igam sunguwa koiman avela bol loading ovin jong team na jong ahung kinei jin ahi wangsi to chanu so pinu in adala ain sungmi te akilung hempi in pathin in hlamon na pitauhan SD Public Relations Secretary PRS Government of Hulmigam Koki in pi cycle gamkai in pi le anoya ki khailha organization ho Koki Student Organization KSO Cycle Women Union chule Defense Committee sumle pai ki mancha na ho alam di le thing sela achi theina ding in nisim 22 March 2025 ni khochun Koki in pi cycle cabinet in anoya minchong milun chang hi 2025 to 2028 tam sunga auditor ding in akilheng do in sudat na jong akinei tai pu thang boy khong sai chief auditor pu thang jang misau auditor pu thang kilong auditor pu ke akhup auditor chule tu ni lam kai cheng kinuk tu na dungzuya kumsunga liwei audit a bolding ovin jong ake phat sa tai thangsei to thang general secretary Koki in pi cycle gamkai Infal Valley sunga police station somlani AFSPA koikit dia zanhima sa meeting ana Hichi AFSPA koila koiloding thuchai na hi Home Minister huna kingam ahitai tin ana sei uvin hi nga report CM Lui N Biren Singh kum 63 years de atol pu in tu laita Supreme Court in tape recording thu to kimana holchil na thu divert na bol ki good part in Advanced Hospital admit na ki bol ki ta na hi tin mail haite PR khat chun ana phong do in hi drama lengpa hin achung thu gamsunga court len penin atan na ding thu hi kichama ma jing jan jong numa imuthei lodan ahita na hi Koki in pi cycle gamsunga kon japi he dinga thu phun ahung kinai na aji chu tu masanga anaki het sa ma jing bang social media mangcha nampi min sit na thei gamsung bui na thei changwala mi khat su min sit na thei ahi lo le igalmi te pansat na thei lim video ho mancha choya lim kila government langa bui na thei boldo ahung ki man do kina ahi le Koki in pi cycle gamkai in achung thu khota ki seiding ahi tin PR khat na so win ahi thangsei to thang general secretary Koki in pi cycle gamkai Mr. Amit Sai na sei na maban Koki zo le meitei ki ka ki he them lo le ki khan na chu chamna
ta ding ka kiniamin ahi March 21, 2025 ni Khochun Union Home Minister Amit Shah in Manipur sunga boina chu chamna tai ti in Raya Sabha koma anasei in ahi Mr. Amit Shah in asei na mabana ko kile meitei community te ni ke ka chamna te ding akiniap na thuyang anasei in ahi Myanmar mi ho Manipur akon kinung solkit achi sa date 22/3/2025 ni Khochun Moria Immigration and Custom Authorization vetchil na anei zo to hlon in zan hi chun Myanmar mi som ni le sagi ho chu agam sung lang owading anakinung solkit ta na hi hichikin achun sub divisional officer ASDO More officer in charge OC More police 5 Assam Rifle Bureau of Immigration More chule Land Custom Station More hojong anazau vinahi IPC More a kitup siala vetchil na ahi zo uwachun More police le 5 AR hon kitup sial in squad a bolovin Myanmar sarkar hi nga hand over ana bolovin ahi hichikin sunga hin boina imacha umpon chule asumoding imacha umpoitin thulut chun ana sein ahi